Welcome to the Deep Friday episode 3. Pini to ke Friday manila ke eson ala marjan aphan. Ning kan ini apran karelis tang ala marjan. Ala marjan ke lang mitu omat hit der baret. Lasok ki hit der pena job ni tumatim ki ir block zaster movie. So now let's dive into the deep end of cinematic mediocrity. Lason sune ke dam tang labang so video nong tapulo. The movie concepts looks good. Labang so ala marjan ke lang hood intro skip the mat. I miss this one. Labang so ala marjan aphan use certificate sikelo. Use certificate pulo tangte unrestricted. Kadu kawita lang milo. Sita, there is one cent it should hide from children. Mesi hala bangke mulon than pune. Ingnek me okay. Non ke nang tum ta richo abe ke dunang elu. Non ke nang tum richo abe dunang nela. What? La se apra nang tum audition nang ji pulu ke kalili kana nang fan ponarele. Oh, 1 second. Look at this picture. Kuna rang densi no ke toklo apida rak ribu. Oh, che apia dor sodam yo. La sopi ke amunile thilo chitarakri. This is budget issue. The creator thing jogla hai thangla melo. Hek do thulak nang than ik tha. This is just fun fact. Jong se la pusal le richo dorbar plutante mo komentu ne arnisi mai ke do hut arve jang dut plute kali mata tha polam chot. Labang so sin ke inspired from RRR. Tumpu tahai Artu sikarelis ba prang puji sita kali Artu trailer ke klang 15 September 2022 but RRR trailer ke klang 9 December 2021. Labana ning jibino. Lapen RRR ala marjan kang them bang ke klang 24 March. Lapen an par ke nang tum ska chitni lo. Ni pen aparta nang sige theklang di gotung yang po. Labang so tik kita la so sin je theklong lokpen ke la so hut ke BC cheman dan lo se jema thapu. Lapen hala VFX artist bangta ing nam yo tik ke pakat si ka khelan so gale. Nilong certificate do yo poteng lo. Hoy Kumarli. Hai pen long atomota lason kalima. Kalang. Hai pen long ta hab bihek pensi. Ani ngachehak. Hai pen long ta bi hek pen oni ngachedok. Cita mehak ke juda por long dingli pon pidet. La sila bangso la marjan ta la bangso hai imu atomo pensi ka cherablo. Rong ason tinang pu pelo. Pai potom ta mentu to nang pangripon dedi. Itum tay hemirit do nang po. Jo tak serius discussion lo. Sita amhang expression na teng pen pulo teng te non malom la festival along ari chik kadu na tumsi kanen ye thek la expression ta ke meji hai. सीरियस डिस्कशन पुतंगते थोड़ा सीरियस होना भी मांगता है छे कॉपी एक तौर ना लगे इनुट बहानी अलाम गलिलो जाकोंग दो तिगलो आर नाम नंगी पियान लोती आर नाम के नंग पिपेल को नंग थेगमा थेमा चलो इनुट बहानी अलाम गलिलो जाकोंग दो तिगलो कार भी एक तौर तुम के हेदी एक तौर नहीं पेन के चेंगलक के आया हिजांग उन्हें डेट lai hui a pendeng man sin ni puju hula so hut ke la busana pendeng ke ave lang bon la si la so character tum hula so hut time travel let bon wow what a romantic mood lan ke romantic thuang lu charlie chathana non ke nang ke alang ke hello pusi charlie rong ke a story bangke ko anak ke banne itu matha si unil sita me a luna bangke mo ni sumar to madin la lun pinak je
Oh, latung bihek pen ing nam ju dam ra resi aning si dog dead the lady. Kupu si Nepal le ingnar piju. Wow, kachiru se ke lang hai. Wo tek wo su theng pi theng phang ar wo ta nang klo pre le. Non da thek long le bu isupi kung ria mata nang phan la mung chen da nun den eo sa hai aphan nang che rai du na join ni la tu phan ke ar nam si kiwan ra Arnam ke wan rap sita bai pi det nang wan rap de ji. Dam noi ti pin so popo le pikam lo lang ching lo nang ge tu nang ji. Dang lang ka sing nang ke lang dun po. Tamasar, kuma kungri lo. Ke mang hu det po la si thek long le det le. Alang ka che mang hu set le. Ni ta mang hu nang ji pu he. Richo tum ke dua dem pusi lang me pig jibon pu. Sita kali nona bang ke alwe ke jang ko chiti benji asar nungun tawi. Nitu marcho kongke ninja de lo timung saho. Itu maricho ke ningje det. Salman Khan teng lu. Bocera pera phan arna ming anglong nang tokdun de pusitame kithira pera phan ke arna ming anglong nang tokdun jibo Depend kon ne kaching hontang derle koson se halong ki dumji ke haji mati. Ili arju dam vegji. An par ke next time. I hope you guys enjoy it.